Vanoi gam tina kuki cha te ho zo se na bon chawin jingka pha elha October ni sim som ni le thum Thursday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai tau hiti India le Myanmar gam gia Myanmar gam sung khamoi khu sunga che Nscn yung ong leader Khat chen in cho Indian Security Force ho hidinga gin mo hon October ni sim som ni khwa drone mang cha boma buluna wachon chuchi in sunga na mi phave min thinan to uvin thina to hola chon Nscn yungong lamkai pa ain sung mi te hauzong apanguvin chile mi phave zon ki thong khaw vin hi tin NPF phone phongdo vin hi chuchi thilso cho Naga People's Front NPF phone phomosa anau thu ho phongdo vin hi mopona nei hon chuchi thilso chu phata agel kho wa gamkai sunga chamna lamon omna ding zo apana la na ding vin NPF phone ngen zong bol vin hi Global Naga Forum hon jong chuchi thilso chu sangten thi mon chanu vin hi Myanmar gam sunga Myanmar junta sipai hole current National Union KNU Arm Wing current National Liberation Army KNL hoto apan khompio People's Defense Force PDF phone Myanmar junta sipai hocho current state Miyawadi to kinai namuna minlet panati na umun na satai na ki kap tu jingu vin hi Myanmar junta sipai hole current National Liberation Army chule People's Defense Force ho alanga akitong khaw muhidanin zong ki sein sutia Thailand gamgila ho a kidona na sata nungchun Thailand government in zong gamgila ho phate na veng bidu vin hi Myanmar junta sipai hon Chin state Hakha township sunga sul khat cho zanima sa Tuesday ni khochun bom khi khum vin hi chule October ni sim som le thum ni khojong chun Myanmar junta sipai hon Hakha township sungam khusung khat cho bom khi khum naw wachun school chapang minin thinan to thlonin mi som ni walan kitong khaw vi chule October ni sim gate ni khojong chun Myanmar junta sipai hon Hakha township sung bomin anabulu vin bom poke na chun million thinan to vin mi som walan kitong kha hiu vi chule zanhi masa Tuesday ni khochun Myanmar junta sipai hon Mandalay region hope sung taang National Liberation Army TNL ho vaipu nagam sung cho bomin anabulu vin bompo ke na sun mi thumin thinan to vin chule mi som le ni na kitong khaw vin chule bompo ke na chun in gup zon sepsi na hi zanima salang Monday ni kho October ni sim som ni kho chun People's Defense Force PDF phone Bago region yadise township sunga Myanmar junta sipai ho mi som lenga an kap liu vin chule Myanmar junta sipai ho mini chu hingin an manu vin hi Myanmar junta sipai ho thina to hola chun junta sipai battalion commander pa jong apangina hi junta sipai battalion commander pa thina to pa cho lieutenant colonel nini nainga kitin Myanmar junta sipai air defense battalion akun hi vi Israel sipai hon zan hi chun Lebanon gam sunga Hezbollah thingnoi mi ho bomin anabulu kirvin Hezbollah Lubuh Khat Isa Ahmad Karbala kiti Hezbollah thingnoi mi allied rat one force Lubuh Khat in thinan toina hi chuchi Hezbollah lamkai pa chun Lebanon akona galman cha ho ahin pi do a Hezbollah thingnoi mi hon Israel do na gal abol jingu hitin Israel government in phongdo vin hi chuchi Hezbollah thingnoi mi lamkai pa cho gari newa alhai pet ta a Israel sipai hon boma na bulu wana thaw hi Hamas in mi hon kum tam ta ayan wa hin thlada o Israel Defense Force IDF sipai Khat Maxim Harkim kitipa cho aung ki thlado zonung hapta khat nungin Israel Defense Force IDF alut kitan hi Israel Defense Force IDF sipai hon Israel mi sungkul tang ha hu do na dinga panasata ala jing jiwa ama pale adang ho so cha ahidanu thu ho ama panan phungdoin Israel sipai ho chungin ki pathu sangte na phungdoin hi Hamas in mi hon chu Israel sipai Maxim Harkim cho niza sagile somthum liget sung ahen nungwa ahin hlado hi USA President Donald Trump in Gaza Strip gam sunga chamna dinga peace plan asim cho wanoya gam som kolenga hon to sodvin chuchi gam som kolenga ho chun Gaza Strip gam sung ki vai pu na sim do na dinga asipai ho asolut theu hitan US sipai ho solut te ding angai te puitin zong Donald Trump in phongdo in hi USA President Donald Trump in seben achun Gaza Strip gam sunga Israel Hamas ki ka a chamna ki sim cho phat ki pejing na lai hi bovin ahin la ki sei bang ta a aung cha lo lo wa hi le
Gaza Strip gam sung chu Israel Defense Force so IDF 4 minin ni sunga thlailut ki jing thei uhitin ama pan phungdoi na hi chule Donald Trump in asebe na chun Gaza Strip gam sunga Muslim thingnoi mi group chum hon ceasefire tam so dan le mol ki sem ho apal ke over hi le Israel se pai ho chu Gaza Strip gam sunga lut pai jing thei uhitin Donald Trump in phungdoi na hi Gaza Strip gam sunga Israelian ato phanao ya lo line atinau gam gi cho melchi na dingin mesin lin ta homang chain Israel government in marking a bolovin simena kisim border pillar tabang ho phuduvin yellow tissue color ayeng anu vin hi Gaza Strip gam sunga kuna hungki tol do ho cho West Bank gam sunga to sa ding tule to a Israel sipai reservist ho cho ain chi ovanung solding tin Israel sipai Lubuh yal zemirin to gon simin hi Gaza Strip gam sunga gale tol phat chom khat athip dana nung hin Israel to Hezbollah thingnoi mi ho Lebanon gam sunga ki galpan ki tawvin Israel in Lebanon gam sungam Hezbollah ho pan mun ho chu an bulu pan ki vin hi Israel sipai hon Hezbollah Lubuh ho athawa apan mun ho tamta ala pi nung vin Hezbollah thingnoi mi ho chu thlasam the jeng hi tawvin ahin la Iran to sot na nuin ong ki tha sim ki vin tuhin Israel to ki do thading aki ko ki tawvin hi Israel sipai hon Lebanon gam sung dof mol sang chunga pansa Lebanon thingnoi mi ho pan mun ho chu associate pi vin Hezbollah thingnoi mi hon pansa na nei theo chuchi apan mun ho zo siu chu associate pi vin hi Lebanon army hon Hezbollah ho asu beidingo Hezbollah ho pan mun ho zo si alu ding wa Israel government to Lebanon government and ceasefire sign and bolu ahin la Lebanon sipai hon Hezbollah thingnoi mi ho asu be zo lo zi vin Hezbollah ho chu thaling ta so do ki ding win ta na hi Lebanon sipai hon Hezbollah thingnoi mi ho pan mun ala pi naw mun ho cho Hezbollah hon asim pha pe ovin alo pe ovin hi le Lebanon army hon alo na je hello dan win do ta na hi Lebanon government in Israel government masanga akitip naw bang ta a Hezbollah ho asu mang zolo wa hi le Lebanon government in akitip naw bang ta a Hezbollah thingnoi mi ho asu mang zolo wa hi le Hezbollah thingnoi mi ho zo se ki sumang ding Israel do na an chonjing Hezbollah thingnoi mi ho cho Lebanon gam sunga naw mun ho a got na sangta ke peding hiu vetin Israelin gina sangta abol taw vin hi Europe continent hupsung France gam sunga museum khat akona sanaman tamta ho Napoleon khanglaya kona phata an koitu phok cho gucha mi chom hon agu do naw chunga Louvre museum mo pohon chuchi gucha ho mat do hin ding le athilgu ho nu mu na ding chun Israel intelligence son akhol do pi na ding vin nge na bolu vin hi France government in chuchi gucha mi chom ho cho amat do zolo vu hitai gucha mi chom mili ho chun phat chom chakhat sunga museum sunga sana tamta chu anagu do wa gari newa an jam do hiu vi Napoleon khanglaya an ki von naw sana crown gate anagu do vin Napoleon khanglaya lengnu an ki von na crown khat sana lukhu khat cho an khi sa uvin chuchi sana leng lukhu cho polanga khi sa naw mun wa kun chon an mudo vin ana nungla taw vin hi US sipai hon tuinoi akuna tuinoi kung submarine kharin US gam sunga dinga khamna thei tamta ahin pu cho US sipai hon anabulu wa chuchi submarine chu associate nung vin US sipai hon Pacific tui pi chong South America hup sunga kuna khamna the hin po kunglin khat cho anabulu ki vin hi US sipai hon achi sa September ni simni ni kho akipat chon khamna the hin po kunglin gate anabulu hitai kunglin sagi ho cho Caribbean tui pi chunga anabulu ahin US sipai hon tu chunga khamna the hin po kunglin abulu cho Colombia akuna hongki podo a tui pi anei umlo namun ahin pha nung wa USA sipai hon chuchi kunglin chu anabulu hidanin US government noya secretary of war Pet Hexet in phungdo in hi US sipai hon chuchi khamna the hin po kunglin abulu na wachun khamna the pole ho kung sunga to mi som thum de gup in thinan to vin hi Colombia te hi khamna the an sata ki ve hiu vin USA President Donald Trump in khamna the do dala akung ho kap sit pi jingzin Donald Trump to Colombia President Gustavo Petro akitu mo the jingta na hi USA President Donald Trump in Colombia President Pacho khamna the zo le apang alubu pau hitin aphungdo in hi
USA gam sunga pulu dinga kigu kham na thei ho tu tang na ding chon USA government in USA sipai mi sang som vel cho kham na thei ki pulu na mun Caribbean vel a chon an to sa vina hi thu so chanin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chaw vini ko pha